magi tiyu gi chene le eroni beda gi penalizing gen gwachini onumier po ti gi chene eni pien ka finance yo tumni tap chene eno mi odako chene central government chi wanene nen talo jomo kere gi tiga ripe gi minister of finance ka enen biak lim no tiga biri ya gikre gi twalo chene maga ka pien chene ka do gi releasing o no do ti accounted for gi kuja ni gi twala district majori ka do dok dong accountability mo no pe so mena git ma woneno ma right chal committee o wero e charo tiga compiling district e gado wen kari kare the majority pa pero ene wono ti Western Uganda ma wa meta wate parliament ka tigi resolution ma megi wa mero accountability mi chene eno ma gimi district man district pigo lego jimina mario ma woneno ma tima right ene permis Paris development model inge chawale ene parliament ka chiligamente gomio twero mi nena accountability mi PDM board committee ma mega ma ana telewigi wacha award mi nene district by district chila di magi po mi Paris development model po na oberu ni ning donc i district mo kene wano ko time level malamal inge chene eni pole a direct from Bank of Uganda to the beneficiary ma pole transacting gi chim ento trick ba wano the focal point person mika sese oberkati mone ere gengo conniving o e kar mago coupe donc giti yugi nyingara chel nin nama berati a chel endo gin magi lago ene phone number ma chel wano go chwalo million pa wi angwen tonna beach bon ngara chel ning dana chel nin nama chel endo giti ko welo sim card manyen madongu no ne kuole eni kara twere mabe dongo gu yero dana bor e kom dana bor ni guti yugi nama chim Pierre Beach wi angwen ma pat dana bor gi poro wi dana bor e kom Pierre Beach wi angwen ni joni go twalo 49.1 million en ikin do abor ni ngara chel nin nama chel endo nama chim pari Pierre Beach wi angwen mago twalo 49.1 million chene mi PDM donc wanon ikarmo chako penyo focal point person o jaga wachini ingi gengeti meni gi piru ne ingi ni ikine ne ba chene le ene district pay e gi kero chene a direct from Bank of Uganda don account ba beneficiary so one way the ene log volo in ma chal focal point person o mer bet ka monitoring chene ene kitmatika word kwere kada wa yero beneficiary wuneno mi orbet in touch mi training the beneficiary kiro me guti kwergi chene mi monitoring ni chene le eni tima be che o mera LK Bernard o wero committee ma mega wa mi rokcha wa maro la dir le eroni wa roye e chawale eni wa handing over loke tie iching police ma investigation tika time wa mirni joma gi nyaro chene mi PDM chek okay kon wadu wane an loka PDM ko wani ang matot chente ma central government chwalo I government ma mete dero penyi biro ki guidelines do biro mere ki meno polkare ka government tika chwalo chene bot government mete dero watigi gina gilwoni IPF indicative planning figures Minister of Finance me rocks about accounting officers weng mati district gachela chel eno wero gitimo gira gilwoni budget conference giwajo ni obed paying I budget conference mameku ogo budget ni I biak lim li eni why tuju tangi command wabe yobu yo command chene mameta ticket man chidong milisi wajni okati ngunu gi budget mameku chi gankal madit gi chwalo figure la bole gi wajo ni I amor district local government well budget mameku I biak lim li eni kita waneno kwere services matika miete o mi europeo wek biak welli mameku o 4 billion piara ngwen ene gilwoni indicative planning figure donc wajo ni o planning ngono o chake billion piara ngwen o du kwere peny
so o bet pen o nene yo mi gudi o kero chene kitman yo mi pi o kero chene kitman endo pio kat billion piera ngwen mero guideline magibio. Honorable Dr. Gilbert Olanya, warunge ni duako chende po chake la woro po chake. Uchake chwana da ma chende duako weni gulu duako chende kono ali mia di million mia chiel ki wiye million mia rio ki wiye. Pingo kati late kite eni. O mera mokibi pe wakati late. Ingeni logme duako chende le eni tie bene kin trick ma ministry kitemo. If I financially a wing district wing giti do chene la bole la wo mara mo karle eni ikit gumalon gudu wa makar billion angwen district wing no do billion rio billion dek billion angwen gin magati mo pol kare we ko chene dok ene jo makujani gi twalo chente mi cho lu teach pole chene magi do ko wing the only wages and salaries and gratuity and person pole gi chwalo chente late chi gi tour district atora gi wajo ni o mero cholo teach chene mi cholo teach chwalo en endo dong chene o late kade cha process mi cholo teach o mero chi wajo ni itim advertisement kor mi running o pidwe bucket man aya district service o mero go bet pain kono itim recruitment process le eroni kira maromo kwere no financial year tomorrow chirong chena engi ngolo gidwa daere en riya ko timo eno chilling o wa committee mamega ichari committee mamega bere ikin recommendation mawe category wa mitini wa compiling chene weng mi financial year ma district weng mi Uganda piu dwa ko chene central government chi walung ministry of finance ne wa mero ne accountability pa chene magi dwa ko gini donc tiro mene maudugu kany exactly pien pol kare riya ko timo teke dongi dwa ko chene ni tap genno gi pore kingi pien chene kado agi treasury do karo wako no dogi tim accounting for pege dwa ko dong chen kono pe dongi dwa ko chen kono eno we level mi cham chana corruption ti level mala leda en pitrik mako kireno ni gibere gin ma wona am ray loyo chene magti nyare loyo ere chene mi geru sit secondary schools ingere la bole iterego district local government give me chende 2.6 billion migeru sit secondary school e karma actually auditor ma mega mo agi officer nigo chet go nen school le erode auditor go cher go neno teach pa school ipotum gitwe mera out bere pigi plasaring school magil woni dufele secondary school pigi plasaring gimaket pe katime ento accounting officer meterego kachel gimoyo ma go repeka kachel jone go wachene tijutum mabe gicholo contractor o weng wa certificate me completion gitiyo wengi miyo warwa account officer mi moyo ngo right kwiri ikar maro pe account officer o wachene NRPO kanelo skuli edo the engineer ero biro wajene tijutum mafon warwa account officer ene lok volo iriti district tij mamigi pemi bere office keken o mi chiri fil ka monitoring donc bene guideline mi district wajone technocrats o mi go team monitoring e quota chela chel wangrio may woro ineno all the activity matiti me district mamigi si LK benar ka chel gimo kibi o wero ami o we rokcha e chawale ene wa ane ngoba accounting officer ka chel gi district engineer mi moyo e ching police tiebere iching police inge committee mamega ni kai nen wati teach chik wajo ni wati gitwero maroma gi high court manyuri an machalo won kom chairman chawali eroni directive mamiyo no roma court roma level roma high court matika teach si nyuaro lim ti level mala deda polkare gimiyo chente itegi chapa local government eno ka cheno on tap polegi chama